Biyang ti tao. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, Uncle. Agbits tayo, hintay mamatag-relax, tapno may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwin Uncle. Kun tapno makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Win, Uncle. Uray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado iti papanan tayo. Ha? Kat, win Uncle. Mala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Win, Uncle. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, Uncle. Bentong, isadeng mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Win, Antay. Ala, Floro lakay. Kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga ruda, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaang. Agday ta. Nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun, di da pa iyo format ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaog lakay. Makain ino kumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen Uncle. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan to mapanaglangaw, anya. Wen Uncle. Floro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda ka da tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldok kadakwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasanga laang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang, wun. Wain, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laang, wun. Wain, antay. Antay. Awan mo tuntay ginatang yu abadaw. Anya,
Langikam! Dito'y matlalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng angkel iti agim matang. Ay na! Ay, tinakaw da siguron! Napukaw amin! Saan, antay? Diyay laang sagpo 400 tinala da. Anya? Ay, sayang! Ay, wan nga rod, antay. Sayang na talaga. Simbangpot kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan fimya. Kahit kumusta ti pa nagpasyar yung ay. Nag-enjoy kayo umutlaang, insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, wan matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impos mo na antidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amom ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ha? Ingatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya, mapanda ipupusti kasta. Ado nga rod din nag-comment. Sana all kung kunada. Ha? Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang kumakasta. Diyak ko man inalala da diya pa daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi-50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo da gijay. Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang nga rod. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang Addan sa kano nakastrak iti lugan. Ta saan ilak. Anya? Ay, sayang nga rod ah. Jay pa imot kurkurson hadak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Ngam na po ka mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Nakay, kita umbanday tuy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas ma. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw, tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwan na. Sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mo't. Ha? Agad sika ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nanggal. Ha? Ti insuot ni ang kalabadaw. Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentong! Apakas na una panangkita mitibado na angkel mo. ha? Antay. Kapadpada na nga maintay, ginatang tayo at t-shirt ko. Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Ha? Ay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual, adda aklat tamanin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike.
Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da uncle kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isom, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Up, Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Kat, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam, dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Un nga rod, antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga road. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintong, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagnginan. Ay katwan mang tudak lang arodan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga ay. Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintong. Wan? Uncle? Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti badumay. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan? Uncle? Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dura ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sangag asot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mga agpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamono day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti gatangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo.
Ibagbagada pa ang nginginaan na kawis ngam saan matgayam. Ha? No adala ko masabali a pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da, insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, huwan nga rot Iso nga, anusak pa, insan. Naimbag to lano adda sa bali a pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wen, anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Ket, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man At na bati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Inkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kat? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Surutak man da angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay damat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Isup-supot na dagiti today ti bangir alamisaan. Sa bali ti lamisaan ang nagkapunda. Kanin siguro ti aso di isup-supot dati customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata moon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak man nagpalas. Lukatak man na ito. Tultulang matag ito Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo. Amukon. Jak ibelenda ito Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenangkal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawa pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenangkal. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam kada kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul-uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon, no inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ngala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik na yaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agundaway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y ti kadwamin?
Pumanaw akaw, nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, at di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin diti balay. Biyag, di tao. Sing sing nepasing Ha? Nabartak manan ni Lola? Dun mo kaniya Janain hayamaw Janain Awan ni Nanang, Lola. Napanijay Plaza. Anya man din naramid na ijay blasa Marnama masikog rumalan Ha? Garampang na ijay nga inam Nagngato ti harapap ko kang kuwanay day. Ngam nagpasikog kidin ti jas kaya babae. Tirigat na awan may parang nga amam. Isu nga ampang jay inam. Anya man ti bagbagam ditan ako maun. Bakay, nabartak ka man nga minay. Kat, nagreklamo ka no na barto ka. Agdaw-daw, ta kaya iti pagbarbartag ko ka. Warta ti pagbisbisyok. Kanuray ti kang kanam, kwartak madlaang. Ay, siya kamin ti paggap-gapuan na. Ay, inkakit maturugay. Ay, sana ka makaturog. Isi ka ti maturog, no kaya mo? Igawan da kiditi ka nagtamabisinak. Awan pulutan may itaya na ginaw may mabisinak. Ay, igawan dak. No, no. Sa dinaw, says. Okay, o sige. Urayan dak nga road. Bye. Janain! Apay aya. Plansyaman jay badok ta rumwarak. Rumarak mo. Adalakad ko. Dagayon ati mang plansa. Neta. Siyak ti mang ibabaon kang kasyak mo ti baonam. Kadangarod magpapanak. Di kay makawawa taya. Neta. Abda. Anay ko. Aping agsipat kayo ngay. Di talat paglingan nyo. Ti mang kabil kanya. Wan ta sukir ka nga bain. Pasi ka sakit ti ulo ti papa ibaw. Kat. Da kayo ngay. Adangarod mo't na imbag ngayon payo kanya kaya. Alaman? Pasig mo ta kabil timpal pala kamyo kanya. Manipo do bingak, aging gaita, tadan anak ko, kabilan dak pailaang. Di ta kay manlangan. Janain! Kasarsarita ka pailaang, ang pampanawan na kaun. Mabid man laang, bastos ka nga na ka. Agpada tayo laang, da kayo titimawida. Nita, ay na, sukir at talaga. Bakit ka, Dura? Agbaliw ka kuman. Ay, awan ti rumba nga baliwak. Uray na biswak, takwartak mag. Bakit? No awanak, agbyag kayo nga ta. Kat awam matrabahom, nonong. Di ka man kung bisita kanyak sika. Baybayan nak iti kayat ko nga ramidag. Tapanawan ko mat ti ag-relax. Enjoyak mo ti pensyon ko Tay di sa anak pa'y nagretiraw, rigat ko amin na riga. Di mo kumamit sa winti kasta. Tatinulungan ka mo iti ang nagtrabahaw. Aglaklako ak mo iti agduduma. Wan! Nga manomatlat mapaglaklakwam idingay. Agbabawi ka na kaya asawa iti sana profesional. Nagkamali ak iti inaklon idi. Sayang di profesional ang nagaram kanya kidi balasangak. Isu ko ba ti inaklon ko? Tapno dua kami agpinpensyon ita. Dura. Mami, makapangpanganak iti ice cream. Kwartayo man tagumata nga. Ay, awang kwartak. Ingka mangan itin na po'y tapno mabsuk ka. Mami, kayat ko ti ice Di ka cream. di makawawat. Awan kwartak ko naklangarudan. Ingka sa pulan dyan, ma'am, tayo so ti pagdawatam. Mami, Panawan nak ditoy. Mariribo ka nak.
Anyamat ang tikas ti abiyag. Awanan bay na talaga day siya lalaki. Ay no! Masurunak manan. Sino ti kapay oh, mami? Panawanak man dito kunak! Ikay jay! Darasam! Wen, mami. Awan ba hindi siya lalaki? Inalilaw nak. Kunana din ang tutuladan tinaramid ti ama ti anak ko. Inalilaw nak mat. Saan mat lagaya masyak tinobya na? Sige, kakatwa. Lolo, apay ka na yung agbartag ni Lola. Ay na, bye-bye am ni Lola. Di mo'y kaskaso, apo. Sigurado, Lolo. Ungit manin nga ungit no mabartag. Umuharak sa, Lolo. Ha? Papanam ngay, apaw. Ijay ka roba, Lolo. Mabuti nga. Bautin naktumanin ni Lola no mabartag. Naguyong. Janaw! Wait naman! Janaw! Ha? Apay ka di, Lola. Umasinag ka kaya. Kay baga. Darasam! Jano! Umay ka man! Jano! Ha? Ay ayabanak ni Mami, Lolo. Janaw! Jano! Ala, mapankan ni tayan ni Mamem. Tasyak ti umasidag ken ni Lola. Wen, Lolo? Kita ang manti naramid mo? Sinsinan ti pa nagkupin mo itibado ang nalabaan? Jakmat ngamin na mo, Mami. Sorry. Sorry nga! Talaga kit di manal ka? Awan am-am nga ubing? Mami? Ala! Ulitam ako pinanda kita. Tarimaanam. Tano saan? Nakarkaro pa'y timaramanam kanyak. Nawatam? Wen, Mami. Wen. Ay. Ay, nonong. Apay anak kami suot ka. Adabasol ka. Nika, kasarsarita ka, nonong. Anyat basol ko kunak. Apay akasta ka. Malatingit na naklaan. Dora, bakit? Masyanak iti apo ko ta. Tapay manan. Gapo iti kinaulpit mo kini Janin nga anak ta. Jay apo ko ta, ti agsagsagrap iti dayta. Aniya. Apay aya. Anya manan ti basol ko. Aming nga aramidam iti anak ta. Ipakpakat na mo iti apo ko ta. Kanayon na bugka. Wan. Basol ko manan, nonong. Siyak manan ti sidiram. Bakit ka, Dora? Agbaliw ka kumamutan. Sika ti silaw ti pagtaengan. Sika kumangaraw ti pagtuladan ti kakaisuna nga anak ta. Ang kinadakas mo't dagiti sorsorom kenkwana. Agdal na ka man mat. No agsasaw ka, kunamlan na hushustuan ka. Kunamlan na duti kwartam no agsasaw ka. Ha? Makaliplipat ka manan. Siya ti provider iti na ito pagdangan. No siya nagapu kanyak, saan kayo amangan? Dora, Iso di ka man kundi sita kanyak. Tawan may tulong mo, nonong. pagrabangak maglata kas asawam ti mangpalagipkin ka. Ay, sardang ka. Sardangan na kabagbagan. Tamok tararamidag. Pare punsaw, awan samot mangipaspasada ijay takseng. Ipasada ko. Ha? Sigurado ka, Nunong? Kabailampay tiyag pasada. Ay, katuwin na, pare. Napigsaak pa, mate. Iso nga ulit at nagpakpakaasikin ka. Ipamanihom langan kanyak tay bakanti atakseng. Sige ilakok ko man na dyan. Ang nagbabawi may tay manggatang kuma. Iso sige, ipasadam nga ruday, Nunong. Ay, agyaman na ka, pare punsaw. Agpasada kayo, lolo? Amangan numabanog kayo. Saan? Kabaila ka, Pauk. Kasapulan nga main. Tapno damot pangalak iti kwartak. Takababain kin ni lulam. Awan pa'y may tultulong ko kinkwana. Amangan no agsakit man ang titumang yo, lolo. Saan, Apok? Di mo nga min ipagbaga, Tapno saan apumaysaw, Apok? Ay, unan niya. Apok. Bagbagaan ka manay, Nwang.
Urayan niya ti makikita, kin mangmangeng mo kadalula kin mamem. Palabsem ko malatan, wain. Di mo tultuladin dagiti madingar aramiden da. Wain, uwin lolo. Ngam, apay nga tangagpada na uyong dalula kin mami. Kin, kanayon nga gapada. Panunutem latan abo nga laeng ti pan nakabannog da dagijay, apo. Isuan na ungit da. Saan damot nga agtrab-trabaho, lolo? Apay ko mamabannog da ngay? Ha? Kuha? Mabannog da nga agpaspasyar, apo. Ay, unayain. Talaga dumakdak ka lang to'y apo ka. Adon dagiti mapaliiw na, kadagiti agina. Nanadura, ada ka di pangawi sa kada kayo. Ha? Siya dinaw, Helena. Basta sumurot ka kanyak. Napintas na diya nga lugar. Kasla ka nga aday diya langit no. Mapadya samti mapan ijay. Ha? Awo na. Kaano nga ibalasang kaw? Katatan Paginanaan tayo pa titian tayo iti arak. Sa bali mati buanatan tayo tadta. Ha? Anya day taya balasang kaw. Basta mapadya samto na na. Ngamne, agbalon ka iti ado nga kwarta No awan ti kwartam kaddi mo mapadasan di ajay. Iso nga masapol nga adi kwartam. Ha? Sige, sana problema na ita. Manaw, di ka sa pulan. Nasaya at tadakan, Dura. Wala. Dura! Apeakas na tila nga masimang pait. Nay, apeakas jay ti asawak. Nanyat mapaspasamak kinkwana. Kaslawan ni ti bukod na panunot. Sa bali ti aurana. Hoy, Dura! Anya ti raramidam. Ay, kayat mo no, naong. Padasam ka di. Nagmayat. Naguray ka. May parit ka di adruga na ita. Amo magkayam. Ay, isardeng mo na ita. Ay, apay nga sinigkawat mo. Ay, bakbakitan ka saan na makainaknakam. Hiyag mo man tayo sa nonong. Ulita ka. Awan karba nga mga tipa iti kayat kong aramitan. Tabiyag ko na ito. Kan kang runaan ti amin. Kwartak ti pagbisbisyok. Nawatam. Sige mga friends, sumrak kayo. Wala na. Dito ti balay mi. Oh. Dito ti pangituluyan tayo iti ragragsak tayo. Lolo, nabartag kasi mangpot ni Mami. Nagaduda. Nabartag damin. Ay, niya. Alaing kay Jayan. Panawandak di Troyan. Ay, ala, umay ka dyan na wapok. Rumwarta. Darasam. Wan, Lolo. Dito'y tapay laing ngagnaid, apok. Ha? Akim balay dito'y, Lolo. Pumanaw ta ka din ijay balay? Way, napok. Ay, pasensya kan Nga masapol a pumanaw ta pa ijay balay. Abangan ta, dayto'y akwartaw. Ha? Panawan tanda lola kin mami? Wah. Agbakasyon ta pa'y laeng, apok. Wain, uray sumagmamanulaeng alawas. Wano bulan. Anya? Ala, maturog tan, apok. Tarabeeng. Maturog kan. Wain. Wan, lolo. Good night, lolo. Good night, apok. No kasapulan na yadayok ti apokok ijay balay. Tapno di na masaksyan ti madingar aramiden ti inakin lula na. Aramidak. Jak maanawa dagiti dua. Iso ay yadayok pailaang ti apokok kadakwada. Lolo, saan ta ka din nga agawid ijay balay? Saan ay napok? Kwa nga main. Kanayon mo't lang awan da lulakin mami medyo balay. Sa bagay, kayat ko dito'y. Awan ti agong ungat. Way, napok. Napigsaak pa'y mait.
Siyak timang paadalkin ka, aging ga iti kuliyaw. Igaid kaw ti agpasada. Basta igaid mo kumamay ti agadal, Wayne. Wen, lolo? Promise? Umadanin ti panagturpos ni Jano iti kolehiyo Nunaw. Wayne, pare. Agyaman ak iti adwan na itulong mo pare. No saan aga po iti impautang mo kanya? Saan ko mapagadal ti apo ka? Ay na, awan terong nga pagyamanam, Nunaw. Tapi nayatan niyo mo't tinutang yaw. Saan ko mat ngaintay? Ay na, dakkail tinaitulong dagiti impapautang mo kada kami, pare. Isu nga agyaman ak. Kat pakiuray mo lakuman ti balance ka, pare. Ay na, bayan yun ti balance yaw, pare. Di yun bayadan. Tulong ko, dayay. Anya? Jano, anak ko. Kablaawan kay tinaragsak pa nagturpos mon. Agyaman ak, mami. Ay na, kablawan ka po. Katpakawanan na ko ma. Awanan, nakapsut akon. Masakit akon. Patpat kun kaunay. Apo ko. Pakawan anak mat, anak ko. Nagbali na ka na uyong kan ka. Sorry. No jak imparik na ti pamatag ti maysa nga ina. Baasol ko. Bawatan ka no apay akasta ka. Janin anak ko. Ngamin, di mo pulos na rin na daita kanyak kainam. Iso pakawanan na kumamot. Anak ko. Nanang, Nonong lakay. Utang miti amin kan ka. Nuapay anak kagraduar. Ni Jano nga pukok. Pasensya kayaw. Iti panangipanaw ko ken ni Janaw. Tadyak kayat may matangan na tinagalas nga aramid yaw. Pagkawanan na kuma, Nonong. sorry. Tanagbali na kasukir nga anak, tatang. Nanang. Ala, sapay ko ma. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw yaw. Ikarik, Nonong. Uray siyak, tatang. Sorry, Jano, anak ko. No jak na ito ti pagrabangak nga inam, iti panagadal mo. Utang tayo ti amin ka ni Lolong. Ala, saan pa yan naladaw ti amin, nanang? Lola, mga barwanan tayo. Tapno naragsak ti panagdidin na tayo. Biyag, ti tao. Aw, at tutin na tingin sa anak-anak kaw. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana pali, adda pa'y mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabaulan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anas ka nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Adda ngamin klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo ka di inton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid.
Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan na nairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Una yun, tikas siya pa nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas di titrato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Iso nga agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan to daw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kay latta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Awan ngamin ti makasango. Makumikumat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agugas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang tiagin na. Sapay lalaki ka. Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mo dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas ka dagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawid tamatan. O sige manang, siyak dito yan. Bilibak mo't kada kayong agkapsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti paragtintinulong yung agkapsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat di Kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kasta ak matidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo tibo nga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayong agkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayo latang kanya, kading ko. Gaputa sana dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami talaga, manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ay, sanda nagawid. Ngamin, adda ka no exam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay ka day. Anya ko mati para midmaw. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumaitang agdalos. Ay, sayang. Awan damait. Apay, dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitang tangdan. Makitang danda pa'y ayah, no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dajoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar akaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Kat ne, awan agugas ka dagijay.
Ha? Sika ngay manong, kayat mo ti matangdanan. Ta si kalangan ti umayag dalo si jay likod ti balay. Ken agis ismutan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay kato na. Awan parikot iti dayta ading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad manong. Sayang. At damot na ira na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsya ayo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kwa manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Wan manong. Nagbit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo dito restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan na bulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Wan manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ha, mare. Amangan mat no sa bali a joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-busan da. Ha? Jakila pa tiyan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka na anak ko. Ay na, well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang ang tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangitan ka. Ay na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputaad da edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Tatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yak amo no kasano ti panagyaman ko kan kuwanaga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Jak amo no niya day chay, tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kastamot tong dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no, nawaya kayon ton inton umay alawas ton ya. Ha? Apay manong, adda ka diawis mo. Ay, kwa, damot basit pagsasangwan tayo, ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat celebraran na? Agraduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samot Manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pulnaw ti bagbagak. Iswa maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre a pagluganan tayo. Naibagak hindi nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, saan ka di? Uwan Manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasayat yo. Ken
Nayasidag matenterek na kada kayo. Manong, Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na iti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga anak kasing-singpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lakalang ti panangted ko kada kayo. Ta regalok ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam, sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot taag take pa iti board exam. Ay na, amok ka ba alam day ta? Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo na ito a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y ka di ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Una na, dito'y kami idi amakitang tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ka. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya, sikat yakin kukwa iti dayto ya restaurant. Joy, Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. anya, na, pangalam ko ba nga iti pagbayad mo? Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya, Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad. Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manmano ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi siya ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagari ditahan. Nakaululi mo kamutan. ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kaanak. Nakaturpos ni Joy nga awan man la apulos tintultulong ko kan ko na. Tinagtagibasit ko iti. Ngam ingkaed na tinagatal. Iso nga ita. Kasta unay tibain ko, mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, anti Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, anti, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, anti. Pakawanan na kumakadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Anti, Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasanong akidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. ay, ni anti mat. Awanin day jay. Bayan tayon day jay, tanapalabasin, anti. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadan. Pakawanan na kanakan.
Imbes at tulungan kayo akakaanakak. Saan? Gaputakas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanya. Wan, auntie, gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Juan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, auntie, kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kon nga ipaka. Kablaawan ka itinaragsak apa nagturpos mo.